You have been slain. Enemy killing spree. Pimen sinduk mati-mati ban. Bisa main ora? Ya ampurane, kelek jenenge ngelek, abeng. Lah, alasan dasar harus main, Be. Pimen sih beban apa? Iya kinyung main mati terus. Nyalor enak. Ah, nipu orang ngelet ding. Wis terpun orang ngombe kae. Kartu apa sih, Mas? Kartu SIM kenan, demi orang ngelek. Supaya tak lo, tak ul. A few moments later. Legendary. 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 Men, lancar ya kartunya. Iya lancar, makasih ya. Kau. Goleti kartu. Ya kartu simpenan. Sinyal wis 4G. Bisa digunakan nanggo apa baik. Bisa go ngegame, YouTubean, sosmed, lan liya-liyane. Pokoknya lancar. Bagian tuku kartu simpenan. Kartu simpenan enak tenan. Ngomong langsung ngomong ke.